Hagoi pat kejingja wei unong na saban pinsbo ularai ban ai nok shanjrong lani gift of no yang business kejong u namar bang umla shu bandi yeki saban kejong u. Tang chu bun phiet mono monuru masna vi hum sap lo jong ong phi chanung ani de. Kesaban jong ni uramba lo ai kerteng ka oh kedik saban ke yat yau ba ong haswa bang pat sop yang rei hadin bala sop pen bhabriu pat ka yap yau nok ban. Ti ong inga dang ada kerteng pareng ngani order sikit-sikit na bari. Mala ai khrang dani kerteng oh tang ma nan bethiet chu mentapan ngam te balai. Yang kira mika tu kan yang customer ban keli balai kim tre ban thiet ni saban ban kila ong kum ni. Thiệt cũng nổ apa ka sabon ro ka kerteng ka sabon o. Hei, sabon o. Ah, si Sadai. Tips no ngi ba be betham. Banai te business ko nur. Tang man ai kerteng rum nang ra. Hato bitip siapang ke Prime Megalaya? Ha? Ke Prime Megalaya kadi ka jingirap limba ka Sarkar Megalaya. Na ka benta kinong song jong ka jala ki bakwa ban sengkam la jong. Limba ka ne ka Sarkar kawan rasipi ka e championship challenge. Manyo ka jingirap limba ki training ba per manirap epi ka jing sengkam. Anjir nyu pesan ngut kinong sengkam bakan sai. Aka balai pesan ngut kinyo arlang. Sa pungut kinyo istilak tingka kum ka baik heng. Le jaga ne ka link ban apply syua ka karsan tarik November arja pusau. La ne ko la kini number harum. Hadin bula yo jing tip jing nang ni ka prime ulah kala kerteng no ek saban jong u bola kerteng no ka saban sbo. Pleng, ditang na ka kerteng pleng mo. Na tak kadal ki kwa ban ki pen me lani move on ha ka business ki jong pi kan mau ya ka prime ban apply no benta shwa ka san tarik menta unai ba pin yo ya gini jing toy.